Привітання усім діткам, нашим милим любим кветкам. Я дядуля Бородуля. Это у нас Стасик и Олеська. А сегодня мы расскажем вам казочку про пшеничный колосок. Ну дык вось. Жили-были по одным дворы курка-сокатушка, гусак-шипун да індык-балбатун. Курка деток доглядала, зернятки шукала, а гусак и індык только ишь поцировали да спрачалися, кто из них важнейший да разумнейший. У меня голова большая, хвалится гусак, дык и розум у яе больше. Голова у тебя и великая, это правда, але дурная, як бот, отказывая індык. Зато и нос у меня пригожий, каже гусак, а у тебя смешный, некий червяк, а не нос. И гусак, и індык были страшенными гультаями. Ежу шукать леновались и часто голодали. А курка целыми днями працавала. Аднойчы знайшла яна ля плота пшеничный колосок. Ось такі, як у Олеськи. Покажи, який у тебя колосочек. Ось ён. Ко-ко-ко, глядите, який колосок я знайшла. Пачулі гэта шипун ды балбатун. А ну, покажи. Курка показала. Трэба колосок змалаціць, сказаў індык. Ага, тады зернятки будут, згадзіўся гусак. А хто ж замалоціць? Запыталася курка. Только не я, отказал гусак, я толстый, мне тяжко. Неужели ты хочешь, каб я молотил? Занервовался індык. Я тебе не парубок які-небудь. Ну, добра, сказала курка, я сама. Пошла яна на ток и змолотила колосок. Ух ты! Принесла зернятки и тешится, глядите, якія цудоўныя, чырвоненькія, слаўныя, яны нават смачнейшыя за ячменныя. Падышлі гусак з індыком. Так, шкада іх дзяўбці. Трэба змалоць ды напячы булак, параіў індык. Ага, каже гусак, пшеничные булки мягкие, як мой пух. А хто ж змеля? Запыталася курка. Не я, буркнул гусак. И не я, крикнул індык. Ну, коли так, то доведется мне, сказала курка. Узяла я на торбочку и пошла. Змолола и принесла муку домой. Ой, якая бялюткая мука! Засокотала курка на увесь двор. Так, понюхал індык, пахнет добро. Смачные булки будут, уставил словы гусак. Ну, а кто же их спече? Пытается курка. Гусак только головой покрутил. Індык отказал, я хоть и умею, да не хочу. Ну, добро, тады я. Знайшла я надежечку, расчынила цеста, насякла дроў і запаліла ў печы, потым нарабіла круглых булак і паставіла ў печ. Спякліся булкі, і такі прыемны пах пайшоў, што ў гусака і індыка слінкі пацяклі. Яны ўжо так згаладаліся, што нават спрачацца перасталі. «Хадзем», — сказаў індык, — «булкі ўжо гатовыя». «Хадзем, брат», — адказаў гусак. Прыйшлі яны ў хату, а там курка булки з печы дастае. О, якраз у пару прыйшлі, весела загаманіў індык. Ага, заківаў галавой гусак і падаўся за стол, а індык за ім. Але курка іх спыніла. Чакайце, панове, перш чым сядаць, адкажыце мне на маё пытанне. Пытайце хутчэй, усердзіўся гусак. Але толькі хутчэй, забалбатаў і індык. Хто пшеничный колосок знайшоў? Ну ты, курка, вядома, ты, дружно адказалі індык і гусак. А хто яго змалаціў? Ты, курка, змалаціла. А хто зерняткі ў млын насіў? Ты. А хто дрэвы сек і ў печы паліў, булкі пёк?
Пераглянуліся індык з гусаком і адказалі: ты, за гэта табе і слава. Дык вось, сказала курка-сакатушка, каму слава, таму і булкі. А вы, гультаі, ідзіце прэч. Ку-ку-ку-ку-ку, дзеткі, бяжыце сюды. Кураняткі з куркай пачалі частавацца свежымі булкамі, а галодныя гультаі, індык і гусак зноў заспрачаліся, хто з іх важнейшы і разумнейшы. Вось такая казачка, Алеська і Стасік. Ну а што, зараз пора развітвацца? Да пабачэння. Па побаченні. Пока.